Ka kurem uraja Raghuvanshi ka Sonam Raghuvanshi kalet men pendem no eladia ha kamiet jong ka praterek jong ujeliau arhajar arpusan ha ka Nanganj Police Station ha ka distrik Gazipur ha Uttar Pradesh. Ki pulit klietho bekliya okem ya runar na Uttar Pradesh bar arnut na Indore Madhya Pradesh. Ki pulit klietho ba ka kurem uraja ka Sonam Raghuvanshi kelawan ban pendem hi daladia ha kamat ki pulit ke Uttar Pradesh. Ki pulit keliyok ban kem ya barok gibran keti hak jing peniap yu raja. Bat mentah kidang wat se we ubedan keti. Menteri rang ba ke Jelam Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ula ke jingero ki pulit ke Jelam Meghalaya halo kini ke jingyo kem mi kirunar bat ka jingwan pendem ka Sonam. Ula ong shosho bahapo nyus ni ki pulit ke Jela kelayo yu so jong ka jingjob hadian ke jingyap no jong raja. Ka Director General Kipulet ke Jelam Meghalaya ikong Ainong Rang ilong ba on sawanra ya ke Sonam Shashilong na kebenta ban le ya ke jing toket ha ka bedai bat ke jing peniap no ya kurem jongka uraja Raghuvanshi.